Hello. Tigomba kwani minto mwanya gitinge. Anonsi asobwa mwabeta mbiyamore. Mbiyamore nande. Kwa naino numanya nyimbo askari ni rafiki. Gose Jack Mataro. Leo teretenga maambia mbukibia. Ari YouTube na wako nyoranga Matara the General. Nani na korto kotoru askari ni rafiki. Yeah. Message papusi message to record na recordinga. No kunyara go saba bantu baitu banyara ko take precaution ande banyara ko ba abanga live ase binyinyi bya chiri biko coronavirus tarigen to go sekera mena komete go skorren se bwata coronavirus yito baso tenga nganyi wete mbiyandi no ngonyara kwanye pikiri asigete lakini ne keretara waro kichisaini tiga kunyara ko bogo kuna ko mix na abantu genda biga kore sikira ne wiki mugo sitara iga ore uteruna ko kuriya abantu bo bekase danger abantu ari mubata abana takurusia abana mnabona marusiri abana osina bachukuro Nairobi mukare ko batumo bacho kwandi sokoro chirisa buhari nando kometero mwana mukekoro nene mubata chisanze chechu ko sabu bichiriguro lakini kerako gandali sabu achukambukiria biburi eri kubeli ya corona chisokoro sokoro ya mwana yugo stato mino igare se danger iguro na mamo mino n'abantu bari abagatu bari 50 60 years and above no se danger nene sanitize nanjo nabone gari ane mani mbate sanitizer ane yega iga corona no mire na muntu mete gusiga ego chugwetu muntu gukwani wono singa ke corona kwa kwani ro muntu gokorega goche gari mara mojo tara wade kino gora wade sanitizer kwara biko koboko ure sanitizer nande amachiko alliance pia bekire nyabwati gento kende kiyo moiso ndaga niko kwanira abantu mbere bawe akora sana mona aba pastor mbere bawe akora nga ntuto go ichule kanisa liwa nganya sata tagamete no nye Yesu kare gwete nga onde erode ngo itari Yesu eba matamiti ko Egypt tigago twara faith iri kurukunga bravado faith iri go boost iri satani arago Yesu nga koro mwana yasenga charko kurugura nga torrenga ya sawo protect o mara ku egembera corona nga ntuto tagamete nya sae nga bona toka ende kanisa tuchora na liyo kanga no kunu kugera kuruwa satani kuli ariko tu atatu go jaribu Yesu akamshinda usikue victim kwa hiyo faith iliyo go boost ngabona to chiko sabaticho ranelioka just kubwati amachiko is one of the fundamentals and the rules chanya sai kobo mwegenu nando mwiweri abantu bamana ko ochakotanga nga Daniel nga gatebu gutasa banga bona bagambe badire nga ntosa bona Daniel no tiga go translate ye fasiri ya Daniel ntunde tiko kande tosaba eba tabire tiga go wichurira nasinga nchuri kubaliria lia corona ili kwambokere karomuramo. Please follow the rules what precautions chirichibekire Ministry of Health ngentugore babegeta machikari na World Health Organization even the rules babegeta biwati tiga go koromo chwaji please siretera Yesu ubwaturi corona ye tiga tubati machiko ari abekire biamono sana ninje Jack Matara usaskari ni rafiki ya sawa seni mono. Thank you so much.